Kardom, Milimen sami kiran intipi. Nilimen ke bikha mahajon? Aprangsi nilika do kawe karbiang long arato anak panta. nilihin peningkan kimia kardom pajiriglo kardom. Nilina itu man beta ini sini beli. Beta mai boleh lo, non kilaji tang acing lo. Tarik. Nipai troksi pen nipai serkep an. Then 48 Karbilo Charlie Asong General Conference. Nurak ponto klamalong sepadu ponpo, Sindorompur, Domuka galong. Abilo Charlie Asong, Inding Plike Branakep, Ninkan Isegamai Pi, Katalon Ponji, Mati Kataman Ponji along. Lo Charlie boma korte injil doan, bang suarni along. Jerap cetu dun pen, aliralon idun lonan. Karbi Students Association stands for student power. Student leaders are our strength because we have produced the students. Lasi kado kawe lo ke Charlie akorte injir do an sitame Lansu sale itu Lo Charlie anak tu kita Frank Ponji bena anpar setame khelong ricerai from dia pan anpar setame sports culture di create dia pan setame. Ning kapat hepon alam pehlo, nang itu makaya long, bante kapur long katura doko pustame, elitum ning oy nang ne, laki si ay aking kamasol cima thapon na, lapen aprang kemi phalai tum bor ipon na. Nasi laswa mai pi long. Nili konte injir kicani bom. Tum non doan habe tum mana me nili me chunilo jo laswa mai pi long nilitum. Nabang solong cirap citu tun cia pansi hipen cuni lo lapen sangkur karbiara do anak panta labang solong cirap tun cia pansi. Nabi tu mapan cuni lo. Kamricho, narong alakpen, manam parupen. Lapen ning thek lo, nang litum kado ka besta mi cetong dun pet po pusi. kardom. Karbi